ole ama sa in thlir tu te chibe ga buk levek chewa tu tuma chuan tuna kan hmu lai hi mizo nula mizo mei chet mel tha le fel tak mai ania ani hi kum som puruk che upa ania chon van duai thlak tak mai in mani khan che sualna van duaina ato ka anin chunga traina tlapal hlawani chuan anunna hachana chatuan ramin pansan ania chu kan leina tle maya khoi khuang e ani ti te chuan mingpum ti te kumeng zan nge ani engtin nge achet sual dan tak ti te kana soi chiang dor ani zale news august ni som pariat sani somni pali anin chung atanga atlak na a hliam to lawin tle ro kum som paruk mi aboral zale news kolasi vengla tle rol kum som paruk mi abi sagi ngur thanza mi sailo pu joel zorin sang sailo fanu chu tun thla august ni som jingda ruk borvel khan che sual palin an in chung atangin atla a hliam na tak ator awangin aizol lam pan pui ngalani ache sualna hian ataksa mun sang sanga hliam atuara sinot hospital dur tlanga enkol ni in doctor le nurse ten thei top chuama se zan in ni som pare thariat sani somni pali zan da ruk lem ni som thum paruk khan a hliam tur lawin a boral ani aron tia he kan huangin abisagi zo angur than zami ania ani kum som paruk che upa ania chon hei a che sual hun he kan hriat tawang khan august ni som jing daruk borvel ani anin chunga tagna tlapal hlau maya chu azialo leni chon hemi che sualna chungchanga hian mitam takin awan uyom em kan mi zonu la mel thabok si a hmalam hun pothui tak ala nei ani ti a hriat ngoi na ting hun lo takamin kalsan hi awa han na em tiang khanin mun sang khan an ui thu kha anaw chua pui mol ani arwang hi zanina an khuwa kolasi pan pui ni in tlei var pui ni anga naktuk chunda so pania vui ani ang aron tikul mai ani ya hei hi avo in lampang a hian an vui don ti na ania azilo hle ni heti anga che chunna to kan tiang chi antin an accident thilang chi hi mizoram chung apo hian a thlengun to hle maya a then chu ai tuya tla kan ti te a then chu motorina asut kan tiang chi te tam tak a om nuk to ni chu wangin a zialo hle ti lo the ani lowa he kan huang hen ama hrim phai hi chu a mel a tra a pin a nal box sia tiang khanin ange an mani khuale an thian te kha tiang phai kha chuanin an ui tak zet ani voini thleng hian om ngai nan hrilawa pom thiam har an ti hle ni chu mi zo zinga abek takin accident rawa hian tuitla kan tiang chi a tuia tlapal awanga bora kan tiang chi hi tam takan oman tam berang ti thei ania chu wangin mi zo mi puite abik takin thalai lampang te hianin hei kanin ti hlimna kan tiang chi te kar topa enjoyment kan tiang chi ate hianin thei chen na chon kan film khor tak zet apoi mo a chu tiang ani lo chuan mi zo thalai a fel tak rui thei thil po tilem lo te a lo ti ve zo te po ni khang thleng khanin kanin san zut mayang ti te hi lo om hle ani eng po ni se chiat tok chung te pathian in thramonin ompui mol ro se ti kha kan dil pui tak zet ani chuan turami hi kan share zu yang august ni som paria sani somni pali nimin khan efci mission veng sai phai kau khanin hol tura an sak meka vai mystery jafar mohammad mustafa kumsum thum panga jonul hok burbaya sona barigat fapa chu achunga tangin atla a hmona boral ngalani vai mystery accident hi sona barigat lammi ania ama hi head mystery ani nimin ni lenga ro asura wangin na an tholawa ama hi an ina tanga lo thleng hlim an na thodan ve ruwa man na siam tura hol chunga hanlon chawani a chung structure siam zoni in rangwa la til zo lo deuh ani atlak na hi fit som thum vela sang ania tual char pcc flooring atla ani awangin a hliam na ta dewani amal puiru panhi atlia ka chu baka allulama hliam atuar bokani aron tinia hei kan muang hen tual char pcc anga tlani wang khanin adam chho hrim pokha a har dor ani ti kha chiang reng maya tinganga head mystery berina a chiat an to ka an boral zui hi an zialo khop maya heng poni se awan duai tak zet ania chung kan share zui selang a chungte hril hriat ni in arwang hlom turin an kala sai phai south branch way meten kuang an siam saka arwang phuna tur motor hi kauhran lamin han buai pui ani mission veng efci kauhran le mithi chungte in kara engma har satna aum lawa
a hnuwa po soibuai omlo turin in tiamna police te ma a ziapui an ni hnu in arwang hi thla liam ani aron tia engpo ni second muang hianin an thil ti dan hi a thakop moya mission vek EFCI kau hran le mi thi chung te in kara khan a hnu le chumi wang chu ni e a chumi khami wang chu ni a chumi te thiam lo chu ni tiang chi thun no yang chi kha a om lo na turin ti hian engkim ka police te hriata khanin in tiamna ang chi kha an zik thlap lai hi a thale maya ani lo chuanin a hnu le enge mawang chi thu no yang chi hi a om du khop maya thi na chungchang anga thei chuan chuwangin police te hriat pui nge ya heti anga hanan ziak fel thlap nga la hi an ti thatak zet bok ani chu ti rualin a kan ram ate hei vai tila mistri tam tak ste danga tanga ronin hlawng chi an tam hle mai kan chir seng lawani chuan khatiang zinga khan hetiang ang van duana tok ang hi anom chho ve nuk zel ani chu chu a zia lo khop maya eng poni che a chiat tok chung da pa pathianin a thlambuan mol ro se chuanin tuna kan soi accident wanga boral ni lo mani in ti hlumang chi hi a mizoram chunga hian an lo tam tak zet ani chu chu karon soi zui don ani oga se som pariat sani som ni pali kum sani som ni atanga kumin February in ka chungin mizoram mani in ti hlum mi se thum som kwa noma mani in ti hlum zinga meichia ai mi pa an tam zawk ani mizoram police chin chia danin kum sani som ni khan mizoram mani in ti hlum mi som ko pakwa an oma heng zinga somriat pali hi mi pa ni in meichia som paruk anom bokani aron tia tam rem hle ni kum sani som ni pakhata mani in ti hlum som ruk pasari omin mi pa som nga pakwale meichia pariat ania kum sani som ni pani khan mizoram mani in ti hlum hi mi za som ni panga omin heng zinga za pali hi mi pa ania meichia in ti hlum som ni pakhat anom bokani aron tin yan tam hle maya heng poni se kan sir zelang kum sani som ni pathuma mani in ti hlum somriat pakhat an oma mi pa somruk pakwale meichia som pahni anni kumin kum sani som ni pali February thlengkhan mizoram mani in ti hlum chin chia som pariat omin mi pa som pasari le meichia pakhat ania August thakal mek thlengin hei aya tam hi mani in ti hlum an om tura ngai ani haron ti nia a mizoram chunga poin kan in dai zai ve to lemaya a then hei tuna kan muang hian ama ni nun na po poisa lawa la top ang chi te anom ve nuk zel ania chu chu kan population pon a om pui viau bok ania mi hring heti zat oma chuan a mi hrang pok an lawin dai zai ve to hle ni ti aron lang chiang hle ni tu hnai kum nga kum sang ni som ni le sani som ni pali chunga mani in ti hlum mi zathum som ko zinga mi zathum som thum pani te chu mi pa an nia mi dang som nga pariat te chu meichia an ni mi pa an tam fal hle mani in ti hlum na hi kum som ni atanga kum som thum pako in kara tam ber bok hel klama mi thiam te chuan mani in ti hlum do na chu ril lam har satna ani awangin kumbit hi aom lauti an soya mi tin chunga a thleng thei ni an soi bok hetiang har satna nei te hian an har satna hriat thiam pui tu an mamoa an laka do theina kan nei angai thin hei wang hian health department lama thok tu te an thian le an chung le khatten hriat thiam na thuk zok kan nei angai an ti bok mi thiam te chuan mani in ti hlum du na chu ril lam har satna ani awangin kumbit hi aom lauti an soya mitin chunga a thleng thei ni in an soi hetiang har satna nei te hian an har satna hriat thiam pui tu an mamoa an laka do theina kan nei angai ni an ti aron ti nia adi khop mai ani amaro chu mani nun na lak tum hrim rui phurang chi awanga ting ang thil ti hre lo hi tam taki om ve bok ani a engponi se mi zo te kanin dai zai zia alan chian na pakhat po ani to hle ni